zacu sizo kuryohera amatwi y'abantu nizo gucanganyikisha ibintu za muri barisho. Hallelujah. Tugiye guhindura Yerusalemu kandi Yerusalemu kizaki n'indirimbo gusa z'amashini n'indirimbo mureke duhindura kabiri Yerusalemu. Murashaka ko ibintu bihinduka? Yego. Za muri barisho. Hallelujah. None niyo mpamvu ni kanisa twahagize nko kugatorera abagabo bicaragaho haba puto koraho ducanganyikisha ibintu. Abana ngo batangira kuririmba abafarisayo ngo bama barakara kuriya ndabizi iyo tuba turirimba mu kuri no mu mwuka abafarisayo baza barakara. Zaburi 37 137 dusome 137. Sinjya nkunda gusoma ahantu harehare ngira ngo murabizi ariko noneho reka tuhasome kubera impamvu zibyo tugiye kuvuga. dusome 137 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu wenda aya. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni. Tukarira twibutse Isiyoni. Tukarira twibutse Isiyoni. Ku biti bimera iruhande rw'amazi. Ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni. Twari tumanitseho inanga zacu. Twari tumanitse inanga zacu. Kuko abatujanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'Isiyoni. Muturirimbire ku ndirimbo z'Isiyoni. Siyoni muhaca akarongo. Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Aho muhaca akarongo Yerusalemu ni nkwibagirwa. Ukuboko kwanje kw'iburyo kwibagirwe gukora. Ururimi rwanje rufatane n'urusenge rw'akanwa kanje. Nushaka kurekera Imana ishimwe. Iyi ni Zaburi tugiye kuganiraho ariko muri iyi Zaburi hari amagambo amwe yagiye avugwamo Siyoni, Yerusalemu, kuntu bahibukaga nuko batari bahari. Ni nkuko nyine mugume muca akarongo kuri Siyoni na Yerusalemu kuko ni bimwe n'ahantu hamwe. Noneho tugiye kuganira ijambo rivuga ngo guhindura Yerusalemu. Guhindura Yerusalemu. Ndabashuje mwese. Guhindura iryo ni ijambo rimwe Yerusalemu. Mbese guhindura Yerusalemu yamara ikabasha. Ni nguko twovuga ngo guhindura Kayore ikabasha cyangwe aho utuye. Guhindura Yerusalemu ikabasha. Noneho ubuzima bwa gikristo busaba kubimenya. Ntibusaba ibyinshi tureba tukagira ngo nibyo sibyo. Ubuzima bwa gikristo
bushingiye gusa ku kintu kimwe gikomeye kuruta ibindi, no kumenya. Pawulo yaranditse aravuga ngo ndabasabira kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ibaho umwuka w'ubwenge n'uwo gwishurirwa ngo bitume muyimenya. Amaso y'imitima yayo ngo abone uko ahweza cyangwa se ahumuka. Bibiliya ivuga ngo kwizera ni ukumenya. Kwizera ni ukumenya. Ubundi ibintu by'Imana iyo utamenye uratakara. Uzugira ngo ibyo wenda uri gukora ngo nibyo kandi atari byo. Bibiliya ikavuga ngo abantu banje bapfuye bazize kutamenya. Mbese kutamenya ni akaga gakomeye. Yesu yaravuze ngo nimuguma muri nje amagambo yanje akaguma muri mwe ngo muzaba mubaye abigishwa banje nyakuri, kandi ngo uko kuri kuzagira gute kuzaba batu. Kumenya ni ikintu gikomeye cyane. Noneho Imana ihamagara umuntu. Ihamagara umuntu. Yamuhamagariye guhindura. Gusa. Umukristo ntajya abaho gusa. Abaho ari uko agomba guhindura. Guhindura ibintu. Mbese reform. Niba ibintu bimeze gutya bigahinduka bikamera gutya. Niba ibintu bimeze gutya nukuvuga ngo mu gitondo bigahinduka, saa sita bigahinduka, ejo bigahinduka. Ibintu bihora bihinduka kandi bikahinduka bikaba bisha. Pawulo yarabyanditse aravuga ngo umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari caremwe gisha. Noneho nta muntu ushobora guhindura n'abadahindutse. Mbere umuntu ajya abanza agahindura Yerusalemu ye. Yerusalemu ni nyivuga, ndagenda nyivugaho mu kanya ngiye kugenda, ariko wumve ko Yerusalemu sha ni umutima wawe. Ubundi Yerusalemu ya kera iyo ubu ngubu igereranwa n'umutima. Ubundi umuntu agomba guhindura Yerusalemu sha. Umutima wawe wamara ugahindura n'iyabandi. Ku imitima yacu se hano igomba ikaba Yerusalemu sha. Umutima wanyazwe ukagenda uburi Babuloni uwo ntiyemerewe no kuririmba. Umuntu wese uri mateka, umuntu wese wagiye mateka ntagomba kuririmba, kuko uwo mutima Imana ntiwishimira. Bibiliya iravuga ngo mbana n'abafite imitima imenetse ngo ishenjaguwe n'ijambo ry'Imana. Kuririmba, gusenga, kubwiriza si ugufa kubikora no gutanga amaturo, ahubwo nuko ubikora iwawe muri Yerusalemu yawe yarahindutse nsha. Za muri Imana ishubahiro asifiwe. Yerusalemu iyo bavuze Yerusalemu banza mvuga guhindura. Bibiliya ubundi irimo abagabo ibihumbi byinshi, abantu benshi. Abo tuvuga hano banditse mu Baheburayo igice cyambere kwamanura bariya bose n'abantu bahinduye isi. Niyo mpamvu wa munsi mu byakozwe n'intumwa havuga ngo bubitse ibihugu bagenze n'indaha. Nukuvuga ngo nabantu bahoraga bahindura umunsi aho bageze bagahindura. Binjira mu bitaramo bagahindura. Guhindura ikirere. Guhindura ibintu bikaba bisha. L'effort. L'ambrofe la beria shangela. Guhindura iki? Si uguhindura strategy zo kubyina. Oyaye. Uko si uguhinduka. Si no guhindura ngo abapasiteri basenga bari benshi. Oyaye. Nuguhindura imitima ikaba misha. Umuririmbyi yaravuze ngo nta mutima utabasha ngo nubwo waba nkibuye, ngo nubwo uri mu ibyaha byinshi ngo Yesu arawushobora. Abubitse ibihugu kandi nari ngiye gutanga rero ariko ndayiretse ndayibutanga mu kanya. Niyo mpamvu itorero rya mbere aho ritangirira ni mu byakozwe n'intumwa. Le volmage
Langloshele gloria. Lengo penza lipari ya shengre. Umunsi itorero rya mbere ritangira. Umunsi itorero ritangira bwa mbere. Iryo twita itorero. Umunsi ritangira ni kuri Petero. Ryatangiranywe n'abantu 3,000 abo Petero amaze guhindura. Kuko nawe yaramaze kugira gute guhinduka. Hari indirimbo zabayeho. Hari ibintu byabaye yaravuze gusa ngo turi abagabo bo kumuhamya. Zamuri marusha. Turi abagabo gusa kumuhamya. Ngo bibacumita mu mitima. Ngo baravuga ngo ese tugire dute. Ngo arababwira ngo ni mwihane. Ngo kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ngibone kwiza. Mwumve hano ubutumwa mfite. Guhindura Yerusalemu. None niyo mpamvu ni kanisa twahagize nko kugatorera abagabo bicaragaho. Haba poto. Ikanisa rihinduka isoko. Niryo Yesu nza kugeraho Yesu yagezemo kwita abantu imigozi. No! Yesu aje yo uzana umugozi. Nico yasanze abafarisayo bari mu bindi bintu. Ubu Yesu aje yo kwita abantu imigozi. Iyo ureba itorero ukuntu rifuye n'ukuntu riri ngo rikorwa amanyanga n'utuntu dupfuye. Yesu yoza yo kubita. Ubu gusa turatwikira tugaceceka kubera ko ni bene wacu dusange bamushenge na bamabukwe nabandi n'abarumuna bacu nabandi. Tugafundikira gusa ni kanisa ry'imico. Habe na Petero yoza na Pahoro. Tiyo mworeba umugozi yo kubita abantu hano. Mworeba ikintu yokora. Tagushekerera Pahoro se yoshekerera. Petero yoshekerera abantu se. Aza kubwira umunsi umwe Pahoro wenyine ubwiwe. Wenyine ntimuzi ko babanaga na Petero mwivuga butumwa. Umunsi umwe yanyongura ngo no sinzi ngomba kujana nawe. Umeze gute wangabo? Utangiye kwifura imbere y'abanyamahanga ngo ni musange n'abanyamahanga kandi ari wowe wazanye agakiza. Asifiwe. Bibiri zivuga ngo yama mucahira imbere y'abantu bose. Kumucahaga ntibwiraga ngo biroroshe. Ubu wocaha umuntu hano noca hamwe ne data hari. Ubu nosoka kera nafunzwe cyangwa nakubiswe. Kandi mvuze ukuri kose ko mu mutima. Niyo mpamvu nta ukivuga undi. Ninde ukivuga undi? Ninde uvuga undi ngo yakoze amakosa? Ye! Uzo muvugura ibiki kubaho. Abantu bose barafundikiye ukuri kose kwarafundikiwe. Niyo mpamvu ubutumwa bwazingazinzwe. Ninde mugabo dufite wovugira umuntu kuri kwikose? Ninde uhari? Muzo mushake mu mubona. Ninde wokosora ibintu bunyine? Ninde wokosora akavuga ibintu byose mu izina? Ninde mwamukurahe? Ninde wokosora? Wo kwiha gukosora ubunyine. Wo kwiha gukosora ubunyine. Wosura kubwiriza he? Wosura kubwiriza he? Kandi ugakosora ushingiye ku kuri kwa Bibiliya ku ijambo ry'Imana. Ubupfuye. Ariko tuza hano twivugira gusa ukuntu dusa n'uteye n'ukuntu gusa turi barebare cyangwa turi beza n'ukuntu tumeze gutya n'ukuntu abantu bahosore bambaye neza imyenda cyangwa tuvuga gusa utuntu twahanze abantu bishime basari nuko amaterano Satana yazinge n'amariko yazinga ngo dusohoke ngo umuriro watse jya Yerusalemu itarahinduka. Haleluya! Duhimana cyane. Asifiwe sana. Muziki naumvise ntitwari tuherutse. Naumvise mukana. Ariko tubanze duhindure Yerusalemu. Yerusalemu ibanze hindukesha. Niyo mpamvu abantu basige baririmbira Babuloni. Kurimbira Babuloni biragatsindwa. Kurimbira Babuloni. Imana izo ndinde kurimbira Babuloni. Mimi siweze kuimbia Babuloni. Siwezi hata kidogo. Kama niko Babuloni naishi kwangu nyumbani. Kuko mfite uburenganzira bwo kunywa inzoga, mfite uburenganzira bwo gusambana. Simba ufite se? Hari kibazo kiriho? Indaya ntiziraho ndizuzuye. Si jewe se? Mfite ifaranga sindaya hano. Ndebo mfite ubwo burenganzira. Inzoga hano ntizemewe na leta. Inzoga ntizinyobwa mitsingi na za Primus na zaki. Hano ni za Taska ni yihaje. Utubare ntitwafunguye.
ufite uburenganzira bwo kunywa. Na bene wacu ndibomburanya ngo wankoye. Bomburanya se nuko amanyinywera mu rugo kandi bakaza kunsura. Ninde wankura mu wanje? Hari wankura mu wanje n'ubundi ganje narazinyoye. Ariko no kwicara iwanje ukomba ndi mate kwamba ndi Babuloni. Kazarindira umunsi kandi nzongera kandi Yerusalemu yamara kubasha kabona kandi kugaruka. None Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni. Ngo ni imbaraga yike ihesha uwizera kwira gute kandi nguhereye muri bwo ngo muri bwo ngo nimwo kwiranuka kwira gute guturuka kuva ku Mana. Iya tabaye impinduka muri Bibiliya ni impinduka gusa zagiye ziba uhereye kuri Ibrahimu niwe ngiye gutangiraho mu kanya gatoya. Kuhere kuri Ibrahimu kagenda kugeza kuri none. Ubundi umukristo nyamukristo nyawe azarangwa gusa n'ikintu kimwe no guhindura. Nuwahindutse nabo agahindura. Ubu niwe mukristo. Asifiwe. Yerusalemu ni mu masezerano. Niho Imana yabwiye Ibrahim. Yerusalemu muri buku munsi Ibrahimu yagiye kurwana igihe Loti yari yafashwe amateka. Murabyibuka ari yamwitangiriro. Aha yanyuze he yaragiye ngo ave ku rugamba agarutse ngo ahura n'umugabo. Uwo mugabo yahuye nawe n'uwitwa Melkisedeki. Bahuriye hehe? Bahiruriye ahantu hitwa Isalemu. Isalemu uko nibyo bizohinduka bikaba Yerusalemu. Kandi Melkisedeki ashushanya Yesu Kristo. Hanyuma noneho Ibrahimu ngo amaze gutandukana na Loti. Haleluya. Ngo amaze gutandukana na Loti. Muribuka ko Loti yifuje agenda yifuza ikibaya kiriya cy'Isodomu. Ibrahimu we ngo aramubwira ngo aho ushaka arihuje. Ibrahimu we ngo agira gute? Ibrahimu we yitora mu misozi, aje mu misozi mu miremire y'amabuye abari yazamukamo. Igitangaza cyabaye. Uwo nguwo ngo agenda Isodomu, undi yamazamuka imisozi. Ngo yamazamuka aragenda ngo agere hejuru muri ya misozi. Aho ngaho niho Imana ngo yamufashe ngo iramubwira ngo Ibrahimu, ngo iramubwira ngo iki gihugu ndakiguhaye. Asifiwe we. Amen. Bibiliya ivuga ngo aho muzakandagiza ikirenge ngo aho nahanyu ndahabahaye. Iryo muryihorere. Iryo riri mu kunkoreho. Aho muzakandagiza ikirenge ngo hagere gusa Imana yamivuga ngo ngo ndahaguhaye ngo wewe ngo nabazagukomokaho ngo n'urujaro rwawe. Uko isezerano bararangiye kandi ngo Imana yamimubwira ngo rangiza Kanani yose uko imeze. Arayirangiza yose ngo aho ijisho ryawe riko rigarukira ngo ahangaha niho hazaba igihugu c'urujaro rwawe. Isezerano riratangiye uko naho isezerano ritangirira. Ariko sinavuze hirya mpera kuri Ibrahimu neza nuko yahamagawe nuko yagiye nibirebire. Naryamye nijoro ndota turi mu gitaramo ariko mu mukutano munini. None ngo mare nariko nyine nari kubwiriza. Noneho barambwira ngo nimbwirize. Bambwiye ngo nimbwirize niho ijambo ryaje. Numva ko ndiko mbwiriza ngo Yerusalemu musha. Noneho muri ico gihe ndicura. Ngo mare kwicura numvaga iyi topic iraje. Uko hari nijoro ngo masaha 9. Batijuka wandike rero. Uko namyumjuka ndandika ikigisho cyose ndacandika niki ngiki. Cyano. Noneho natangaje. Muzi ko Imana hari igihe izishura Bibiliya ikayizana yose. Ikayizana yose ukayumva mu mutwe yose yaje. Noneho Ibrahimu ngo amare guhabwa iryo sezerano. Murabizi ko Imana Bibiliya iravuga muri Zaburi iravuga ngo Imana ngo yahaye isezerano Ibrahimu ngo hanyuma irigira indahiro kuri Isake. Indahiro kuri Isake kubera iki? Nuko ari we mwana w'isezerano kuko Ishimayeli ntiyabaye w'isezerano. Uwo Isake niwe mwana w'iki?
ngwirigira indahiro kuri Isaki hanyuma ngwirikomereza kuri Yakobo. Yakobo rero umunsi yagiye gushaka umugeni kandi Yakobo nawe yavukanye n'undi mwana nawe atakaraho. Isaki nawe avukana n'undi nawe atakaraho. Hari utwana tumwe so dutakara. Hari abantu bamwe bazatakara iriya hirya abandi bagakomereza amasezerano. Imana ishimwe ko tutazotakara. Isezerano ryawe twakomeje kuribamo twe n'abasogokuru n'abasogokuruza. Amen. Amen. Yakobo ngo aje gushaka umugeni iyo yaragiye kwa se bukwe ngo aragenda ngo amanutse ngo ubwire bumufatira ahantu hitwa Iruzi ngo amara kuharara ngo abona burije nyina araharyama ngo yisegura ibuye ngo amaze kwisegura ibuye ngo Imana asifiwe sa ngo yisegura ibuye ngo abona urwego ruva hasi rukagera ku Mana rushinze hasi rukagera ku Mana ngo abona amucaka y'abamarayika ngo bari kubamanuka abandi bazamuka. Biracitse n'ukuri Noheri birinjiye. Yakobo niwe winjiye Noheri imbere. Hari abagabo babiri binjiye Noheri kurusha abandi bose muri Bibiliya. Ni Yakobo na Natanayeli. Ugashaniriwe Maria. Komaze kwi. Buriya bari baririmbye ngo kariya waririmbye mbere kamaraso ako kera nahinduye naringiye guhindura sije. Murabizi ko iyo bavuze ku maraso ibintu biba byakomeye ariko kurandarangiza ntayavu simburaho nyaseseka ahantu gutya kugira ngo iyo niyo nsinzi yacu zamuri baje asifiwe kandi aho ni Yerusalemu zamuri Imana ishobora cyane. Haleluya. Asifiwe. Noneho Yakobo ntaryamye ntiyiseguye ibuye ako yari muri kufriblo faire de passible l'écran en chromé ako yari ijuru ryamye ari mukingukira ariko Imana kunti yo duhereza ijuru ngo rikinguke abamarayika gusabaza bamanuka usa. Yakobo yamara uko ntabwo yari kwarota nkuko usaturota mbese yari kwahishurirwa yari kwahishurirwa we yamara ayiseguye gusibuye yamavuga ngo le dans le engwe clo ya sangla blai sand pako gakapo wa mumpako gakapo ni segura ibuye zamuri Imana ishobora yamayise wagiye he ariko yemewe umuntu aryamye ku musozi gusa ku muntu araryamye gusa. Ukwindirimbo zose zazamaze imanukana n'abamarayika no mu ijuru. Umuririmbyi yavuze gute? Yaravuze zaririmba izabanesheje zacuranga marayika ibizima bine turirimba urufaya indirimbo zishimye kandi zo mbega umunezero zagira mubonye kuko ntazongera kumuvira uwande n'amakuru y'imburufaya amakuru bayo shamaso yanjatariba byamatwi yanjatariba ibyo naratekereza mu mutima ibyo ni marayika turirimba urufaya abakuru 24 dari
izabanesheje turanga n'abamarayika ibizima bine n'abakuru makumyabiri n'abane. haleluya mana we kuriya Yakobo yisewe gutya urufaya gusa rw'amashe y'indirimbo rwamye rusara gusa akosha leke lango ijuru ryari ryagize gute ijuru rikinguka uyu mugoroba ijuru rikinguka umunezero zagira mubonye abamarayika turi mu rufaya indirimbo zishimwe kandi zo kunesha. Amen. tubishushanye iyo ndirimo ntituyimenya ariko nzoyiregera abantu I Kigali ningerayo duhe Imana icyubahiro cyane asifi Hallelujah. biracitse n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru ibintu kandi biraba Yerusalemu we zalo eprobe lafe none Yakobo yumvise ibintu atarumva abona ibintu atarabona wari uhageze hajya hanje ye azamuri asifi Hallelujah. noneho ngiye kubishushanya nuko ariko yemewe uku tuzobana na Yakobo mu ijuru ijuru tangiye kumva mu birenge aho Yakobo yaraye hari umugabo nza kugeraho yahiye Yesu hanyuma rero ngo amare yamavuga ngo ese naraye aha hantu tazi ko ari mu irembo ry'ijuru ngo amare iryo buye rico gehere shinze ngo amare yamavuga ngo man ndagiye ningaruka ngo aha hantu ngo zahagira inzu y'Imana Beteli yamahindura izina yita Beteli. Beteli bisobanurwa ngo ni inzu y'iki? Inzu y'Imana, inzu y'imigati, inzu yo kurira mu ijambo ry'iki? Ry'Imana. Asifiwe. Umunsi yagiye yamaze y'imyaka 21 ngo agaruke. Imana yamubwira ngo gende gusura aha hantu wavuze. Uko aho ngaho niho hari ibintu byose bikubiye muri ibi bintu. Hanyuma noneho Yakobo Yesu ahimbazwe. Abyara abahungu 12 barakomeza baragenda. Mose arabatora abakura mu Giputa abajana muri cya gihugu cy'amasezerano. Ibrahimu yagize gute? Ibrahimu yasezeranijwe yahawe ngo amare abantu bose arabashorera abajyana kuko bose ico Mose yabwiwe n'uguhindura abantu akabakura mu mateka akabakura mu maboko ya Farao yamara akabajana mu masezerano yamara akabajana I Kanani. Twahamagariwe kujana abantu I Kanani. Twahamagariwe gukura abantu mu mateka. Twahamagariwe gukura abantu mu byaha. Tubajana I Kanani. Inzira zanje ni we uzimenya. Aza kwifuza kujye. Inzira zanje ni we uzimenya. Aza kwifuza kujye. Ibrahimu yigeza nako Mose yagaza akora ku manywa na nijoro yari yarabuze ibyicaro kandi Imana yari yaramumuhekesheje gusa ishaka ko azobageza I Kanani ngo aragenda bageza I Kanani tiyabagejeje yari kubabagejeje ni Yoshua kuko Mose yari yarabamaze kubarambika ibiganza. Hanyuma rero asifiwe nyuma ya Yoshua haza abacamanza ngo amare kuza abacamanza umucamanza wa nyuma ni Eri haza kuvukamo Samuel ngo amaze kuza Eri ibyaha byarabaye byinshi. Bwana asifiwe. Imana yari yarabwiye Mose
yari yaramubwiye ngo mugire ubuturo hanyuma ngo mugire isanduku ry'Imana. Iryo sanduku ry'Imana niryo ryari riteguwe kuzaja aho hantu ngiye kubabwira. Ngo amare rero Mose arabikora. Isanduku ry'Imana niryo ryari ahantu hitwa Ishiro. Ishiro ibyaha bimaze kuba Ishiro ngo bigenda gute? Ishiro harasenyuka. Isanduku ry'Imana rigira gute? Isanduku ry'Imana riragenda rija Ishidodi. Ngo rigere Ishidodi ku gisanduku ry'Imana ntijyanyazwe, ahubwo ryari rigiye gukora akazi. Ngo bariraze mu ngoro ya Dagoni. Dagoni bucaye gize gute? Yubamye. Hanyuma ngo bukeye kandi bucaye gize gute? Yacitsemo ibice. Ngo bamara baravuga ngo Imana ngo nimubisubize ibi bintu by'Imana, nimubisubize mu bijana. Ngo bararijana barigeza kwa Abinadabu ku rugabano neza rw'Abafilisitiya ni Yerusalemu. Barirekera aho ngaho. Ariko icyo gihe hari ku ngoma ya Sawuli. Sawuli ntiyigeze agira amateka namwe yo guhindura abantu ngo bazane ku mwami Imana. Asura hindure abantu imitima basure bumva Imana. Hanyuma ngo nico cyatumye Imana imugaya. Imana iramugaya. Imana iramugaya. Imana izi kugaya ariko ukongera ukaguma ugakora kandi yarakugaya. Ukunoguma kubwiriza gutyo Imana yarangaye. Je la faire. Lambre pesa pile porie. Lango pesa mpe yakenda. Uko nukuri. Umuntu yo mu pasteri akambara tunyenyeri n'icumi. Ariko Imana yaramugaye kandi akaguma akayobora abantu. Umuntu yo ba president w'abayumbe Imana yaramugaye kandi akaguma akabayobora. Hajya ngo Bibiliya ivuga gute? Ngo Imana ntireba nka ngo ntizire uburebure bw'umuntu n'ubugari bw'umuntu. Siko yarebye ba Dawudi. Hanyuma noneho ngo irangije igira gute? Ngo irangije ya Sawuli yamugaye ibintu bibiri. Icambere yamugaye kubera kuko atigeze yubaha amabwiriza y'Imana. Ntiyumviraga Imana. Imana aramubwira ngo nagenda akora iki, ntagikoraga akora ikindi. Icakabiri cyatumye imugaya nuko atigeze yibuka kugarura ubwiza bw'Imana muri Yerusalemu cyangwa se muri Kanani, kuko Yerusalemu yari itarabaho ico gihe. Hanyuma noneho ngo arabyirengagiza, maze ngo noneho Samweli ngo azaritara ngo amare yamahanura yamavuga ngo ngo kubera kuko mwagize gutya ngo ivyo ngivyo ntibishoboka, ngo bitorera umwami, ngo amaze kwitorera umwami ariko isanduku ririya ngo bamare baravuga bati none bizagende bite? Ngo Samweli ariko arira ngo Imana iravuga ngo wirira Samweli ngo niboneye umwami ngo uzayobora ubwoko bwanje. Uwo ngo genda uje kumusiga amavuta. Samweli ngo yama yirukanka yamagenda iramubwira ngo uje Bethlehem, kuko Bethlehem hari mu masezerano yaho umucunguzi azavukira. Hanyuma noneho ngo Samweli ngo aragenda jana ihembe mwa amavuta. Imana ishimwe ko uyu mugoroba dusukaho amavuta y'amasezerano. Ngo aragenda aja kumusuka amavuta ngo ashika abahungu bose ba Yesaya bose uko baje bose. Imana ariko avuga ngo sura agahungu gusa gatoya hari karakuze gafite umutima ukunda Imana. Sinababwiye ngo guhindura Yerusalemu no guhindura umutima. Dawudi umutima we warahindutse ngo amara musukaho amavuta. Ngo amara kumusukaho amavuta byari bisobanuye ibintu bitatu, ariko igikomeye ni kuba umwami. Ngo aramubwira ngo no kuba umwami uzaba umwami. Ngo amare Dawudi nyuma y'ibyo yakoze imyaka 20 n'ingahe, imyaka 20 mbere yo gusigwa amavuta, ariko mu mutima wiwe akazagenda avuga ngo yasizwe amavuta. Ngo amare Dawudi bukeye arwana intambara nyinshi nguko muzizi, ngo amare zose arazitsinda. Bukeye noneho aragenda bumwami bamwimikira ahitwa Hebroni. Ngo amare kumwita Hebroni ndashoshe, ngo amare kumwimikira Hebroni. Zamuri masho. Hallelujah. Asifiwe. Amen. Navuze amateka nyine ya Bibiliya. Ndabizi izi ni inyigisho kenshi z'abantu bakuze babaye nk'abasoma Bibiliya. Abatasomye Bibiliya bo batakaye kare, ntibazi uko Bibiliya ngiye kuyihetsa yose ngiye kuyihetura. Kandi ibyo mvuze niyo mateka ya Bibiliya. Niyo histoire ya Bibiliya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe, simama jipange sawa sawa. Ako ntivamona igisirimba kwera ko kitangiye. Ndacumvise gucyo muri aka kaguru gutya kimusa. Ku cyumweru nabyo igisirimba nari mvuga noneho ngo nzomara nk'ukwezi ndasuye noneho, ariko ngo buce ku wa mbere sina naguhakaniye gutya ngo mjuke na manuva ndakomeye. Ukunda cyariho duhimana shwasha. Akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani wewe, simama jipange sawa sawa.
haleluya mwoyakira muraho Yego. ako umuntu yo kwifubika igishora igitaramo kikarinda kigeza aha ngaha tugiye gusoza umuntu yo kwifubika abantu bazagira imbeho yo mu mwuka bakagira niyo mu mubiri muriko murabona abantu baki Imana yabwiye Mose iramubwira ngo abantu nibakenyere ngo bakoze inkweto indirimbo z'Isiyoni kandi abakecuru bose ava nta kibazo ariko hano hari abantu batoya nabonye hano aha hantu hakenewe igitaramo aha hantu hakenewe igitaramo kuri izi ntebe z'inyuma hakenewe igitaramo hari nk'abantu bari mu gicuku ca nyuma kandi nanabarebye n'igihe mwari ko mumuririmba hano timwababonye mwebwe aha hantu ntibari ino bari mu rukerera zamuri barishobora Hallelujah. tugiye guhindura Yerusalemu kandi Yerusalemu kiza n'indirimbo gusa z'amashimwe n'indirimbo mureke duhindura kabiri Yerusalemu murashaka ko ibintu bihinduka Yego. zamuri barishobora Hallelujah. hari igitaramo kimwe twakoze hano ngo ngere i Kigali ndagira ngo narakwandikiye urabibonye ngo ngere i Kigali abantu bamwe barampamagara ngo baranshaka ati uyu muntu mumutuzaniye bariko bafata sanga abagabo barahwereye sanga abagabo barashize ibitangaza byarabaye muri iyi si haracyari abagabo bene babandi binjiyemo nariko nanirwa kwinjiramo ahantu bene abandi atazahaboneka nyine kandi bana babantu nyine babantu nyine baba kuko nyine akwezi haracyari abantu bakunda Imana cyane haracyari abantu bakunda Imana Yerusalemu yarisha izihindura ibintu Dawudi atorerwa kuba umwami ngo amare gutorerwa kuba umwami Dawudi mu kintu cya mbere yitayeho mureke nkibabwire asifiwe Amen. Dawudi yaramaze kuvuga ko abaye umwami i Hebroni ni Yerusalemu haratandukanye ni ahantu ibirometero 30 aho niho bimikiraga abana ngo amara Dawudi ahitwa i Yerusalemu ya none habaga abantu bitwa abayebusi bari bamwe mu mahanga yarwanyaga abanyesiraheli cyangwa ingabo yo kwa Dawudi hanyuma Dawudi kubera kuko yarwanaga ariko yaratarafata agace kose k'Ikanani ngo amara Dawudi aho mwumva amasezerano kuntaza yuzura
ibyo Imana yabwiye Ibrahimu ikabibwira Yakobo byuzuriye kuri Dawudi. Niyo mpamvu Dawudi yahawe izina risha. Mwumve hano amakuru. None Dawudi ngo amara aribwira ngo baramusuzugura abayebusi, ngo baramubwira ngo uyu mugabo ngo uruzu rwana gutya, ngo twebwe ntazagera hano. Ngo bamare baramusuzugura baramubwira ngo habe n'ibimuga byacu, ngo n'impumyi zacu, ngo ntizibasha kumurwanya. Dawudi yumva ayo makuru, bati n'ibimuga byabo n'impumyi zabo sinshobora kubarwanya. Ngo amare yamakoranya abasirikare biwe bose barya 600 yakuye mu ishamba, yamabashira kuri foreign. Ngo amare yamabwira ngo nimuze hano, kuko Dawudi yagaza abasirikare biwe, yagaza batoza iby'umwuka akabatoza n'iby'umubiri nyine igisirikare. Hanyuma noneho mbere yo kugira ngo bakore imyitozo bagaza bakabanza bagahudumiya, amaze bakabanza bakuzuzwa, bakabanza bakamenya ikirere uko kimeze, Imana ikabanza ikavuga. Hallelujah. Amen. Noneho garabatoza, ngo amaze kubatoza neza uwo munsi rero ngo bashira kuri foreign. Ariko ico gihe yarataragira umugabo w'ingabo, ngo amare bose abashize ku murongo, ngo amare barabanza barahudumiya, ngo amare guhudumiya gutya, ngo amare guhudumiya, ngo yamabwira ngo mwumvise uko abayebusi badututse, ngo none ninde ushobora kuja kurwanya abayebusi? Yowabu ni ico gihe yamye avuga ngo njewe ndi hano. Ako gasuzuguro badusuzuguye kubera iki? Ni jewe ugomba kwitora. Yama yitora yamavuga ngo nje nzoja kurwana. Yowabu uzoja kurwana hariya za muri manshwahiro. Asifiwe. Hallelujah. Ngo amara Yowabu yamamuhereza abasirikare bamwe bama binjira muri rigori y'amazi, mbese muri mutaru niho Yowabu yinjiye. Kandi ngo amara yamavuga ngo uzohatsinda niwe nzogira umugabo w'ingabo. Yowabu yamavuga ngo ni jewe uzoba umugabo w'ingabo. Yama yinjiza abasirikare bamwe hano bama baseruka mu murwa w'Yebusi rwagati, abandi nabo baturuka hariya. Abayebusi bayoberwa intambara iturutse, bayoberwa aho binjiriye, baracanganyikirwa. Hallelujah. Amen. Intambara y'abakozi b'Imana izicanganyikisha. Uku twocanganyikisha. Ese uku twocanganyikisha ba? Ukundi twocanganyikisha ibintu. Za muri Imana ishobahiro cyane. Nimuzamu. Hallelujah. Mu ndirimbo zacu sizo kuryohera amatwi y'abantu, nizo gucanganyikisha ibintu. Imyuka igacanganyikirwa, akarere kagacanganyikirwa. Bibiri zivuga ngo nikitumye abanyamahanga bagize imidugararo. Koraho ducanganyikisha ibintu. Tugiye gukora igitaramo nawe mu minsi nk'itatu iri imbere. Nabibonye. Za muri Hallelujah. Hallelujah. Abayebusi ngo bayoberwa uburyo bigenze. Umurwa barawufasha. Dawudi yamavuga ngo hano, yamababwira ngo aho nasuzugurikiye ngo niho ngomba guhererwa icubahiro. Reka kubwira aho wasuzugurikiye niho Imana igomba kuguhera icubahiro. Za muri icubahiro. Hallelujah. Nubona abantu bagutukiye ahantu, aho ngaho niho Imana izo kuzamurira. Hallelujah. Ntukange ko abantu bagutuka. Niba gutuka uzo ntimuzi ko Dawudi asifiwe. Ntimuzi ko n'umuhungu we yamututse. Dawudi nzi amakuru. Ninde wamututse? Si Abusalomu. Ntiyanamwirukanye ndetse. Aho. Yamye avuga ngo nimureke antuke. Ngo kuriya none n'Imana yabishatse. Atari ko azobona. Asifiwe.
asifiwe. Nubona bagutukiye ikayore duhe Imana ishobora. Aho niho Imana izo kuzamurira. Nubona bagutukiye mu karingi cyangwa mu mikenge, nubona bagusuzuguriye mu mikenge cyangwa mu karingi cyangwa mu minembwe, ukoga naho mvuze ibindi, muzamura Imana ishobora. Ako yeme. None ukunda gisebo dufite, ukunda abantu bari mu kudutuka bakadutokoza, ukunda abantu muzi, ukunda bibazo mubaye mubona dufite. Ariko mureke tuvuge gutya ngo aho twasuzuguyikiye. Tango olelo kopa isango la pe. Ukutwohindura Yerusalemu ikabasha. Ukutwohindura imisozi yabaye matongo. Ikongera kandi kagira gute? Ikongera kubakwa. Binyuze mu gitaramo gitoya nkiki. Hallelujah. Ako yeme. Umuntu ari mu kuja ku rubuga rwa WhatsApp. Ukababarwa hwera. Ukavuga ngo ni gutuku. Ariko uko niko Dawudi yari ameze. Iwega barusha bakazamutuka bakamutokoza, bakazamuhindura ubusa. Kandi imbaraga zacu ziri ku Mana. Tituri mu gitaramo. Tituri mu gitaramo cy'Imana. Uko twohindura ibintu bikaba bisha. Bambere, uko turaba ba Nehemiya na ba Ezra. Murabyizera ko byo ibintu bisha. Murabyemera ko amateka yohinduka. Aho twasuzugurikiye ko hoba ururembo rwacu bwite. Zamuri Imana ishobora. Hallelujah. Koraho. Mebarikiwa na Bwana. Ewe Maria. Nimureke mugereho. Ngere kuri Maria na Yesu. Ewe Maria. Umebarikiwa na Bwana. Ewe Maria. Hallelujah. Kipatita bonde. Zungula kati ya dimila veri. Imana yaduhaye ubushobozi bwo guhindura Yerusalemu. Dawudi yamavuga ngo mukure ngo ururembo rwanje i Hebroni, ngo mugende mu kapitali je i Hebroni, ije Yerusalemu, ahiti Yerusalemu, ngo amare barahubaka, bahamwubakira inzu y'ibitabashwa. Dawudi agiye kuyitahamo aravuga ngo izu sino yiraramo Imana mu igishushanyo mbonera cyo mu ijuru atekereza ko azanyubaka. Imana niduha igishushanyo ubu nyine
cya Yerusalemu musha sarakibona gutya kiraza kivuye mu ijuru ngo kimara kuza kivuye mu ijuru Dawudi ngo Imana iramubwira ngo si wowe uzubaka ngo hazubaka umuhungu wawe ngo amara Imana iramubwira hari amasezerano hano ari muri Zaburi ya 89 mureke mbabwire mureke gucika intege dufite amasezerano imuha amasezerano yamuha amasezerano 17 irya nyuma aya nyuma abiri yaramubwiye ngo ubwami bwawe ntibuzashira dawo irya nyuma iramubwira ngo intebe y'ubwami bwawe ngo ntizakuka intebe y'ubwami throne niki ni intebe ya Yesu ni intebe y'ubwami idashira yiteka Yesu agumugisha cyane niyo mpamvu Yesu Kristo Imana yamufashe imucomeka kuri Dawudi niyo mpamvu cyo tuvuga ngo Yesu Kristo mwene mwene Dawudi naho bikomoka bivuye kuri Ibrahimu bigera kuri Dawudi niwe se wande wa Yesu hanyuma rero arabihanura Mika arabihanura aravuga ngo nawe Bethlehem ngo uri mutoya mu bihumbi bya Yuda ngo ariko ngo muri wewe ngo niho hazavuka umucungu Munsi umwe Mose yarahagaze aravuga ngo nukuri ngo ndabarebye gutya ngo mbonye Imana izahagurutsa undi muhanuzi umeze nkanje ngo kandi uwo nguwo we muzamwumvira uwo ni Yesu Kristo Dawudi yamye hanura aravuga ngo Yesaya arahanura aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu ngo umwana watuvukiye yamavuga ngo azitwa igitangaza ngo Imana ikomeye ngo data wa twese ngo umujyanama ngo Imana ikomeye azituwera usumba zamizera bakavuga azituwera Bukaya rero Mana ya Israheli we ndagira gute sinzi kongira kandi kera kuranyatsa le pris le corps selon le prix sabbat selon quelle manière Yes, ahimbaza dufite amasezerano Yego dufite amasezerano dufite amasezerano nuko Imana dufite amasezerano ole lo fait Dishimo le black Eras dufite amasezerano ndetse n'urukundo nibyo bihaho ikimenyetso amasezerano wizera isezerano dufite amasezerano haleluya Shila dufite iki ongera katiri modera veria ntabwo turi ibibjarwa turi abana bakomoka kuri Ibrahimu
amasezerano turabana b'amasezerano Hallelujah. turabana b'amasezerano niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo n'ubwoko butura ukwabwo turi ubwoko ngo butura ukwabwo koraho twiruke tuzamura ibiganza twese. Haleluya! 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 Amen! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. sasa twinjiye mu kindi gitaramo Ashanirwe Maria wakazi Ayi! n'umwana ugabutaga kandi Bashaka. Yongeye kugera haleluya biba turacataramye noba ngihawe iminota 10 we wayoboye iminota 10 noba ngikoze 10 gusa kugera ku maraso gusa ya Kristo ugaboneka ninda ugabuta umwana ugaboneka ninda ugabuta Maria nayumva yanga ugasomeshi Maria nayumva yanga anasomeshi mwishamura tugiye kuhagera mwihashamura bana b'amasezerano Dawudi amaze kuba umwami amaze guhindura Yerusalemu Imana imaze kumubuza kubaka inzu imaze kubwira umuhungu we ngo niwe uzuyubaka Dawudi yaravuze ngo sinorekera gutyo tarakora gasha sinoruha mfa Dawudi nico gihe yakole kosi matangaya ba ako Dawudi ni gitangaza Jimer rangurume keporia Dawudi ndimwumvisa aho twari ko dusoma ngo indirimbo z'Isiyoni Dawudi ngo amara yamavuga ngo ngiye kubaka ihema ry'ibonaniro ku musozi wa Siyoni ni hejuru gutya Yerusalemu ngo amare enfase yaryo yama yubaka ihema ry'igitaramo igitaramo gikomoka Isiyoni ku gitaramo cya kabiri aho gikomoka uzobabaza ngo akabiri muzo mubaze Dawudi Isiyoni niho komoka haleluya haleluya inanga zose muzamumva muri Bibiliya witsemba siginora gititi amarebe n'izindi izo zose ni Dawudi wazikoresheje aho ngaho hitwa Isiyoni asifiwe Dawudi we yacurangaga inanga yitwa gititi inanga yitwa gititi yari yimirya ibiri Imana cyubahiro ako Dawudi yari gitanga ngo yagaza kubitago cyangwa elo ni wagaza yicuranga utya bagaza ngo Imana ikavuga ngo Imana ikababwira ngo nimugende muje gutera abanyakanani nimugende muje gutera abagirugashi nimugende muje gutera
Abaferizi nimugende muje gutera n'abandi ari amahanga 7 yose. Dawudi Hallelujah. Dawudi kubera Siyoni igitaramo cyari gihari nico cahinduye Kanani uhereye Idani ukageza Bersheba. Hanyuma asifiwe. Siyoni Yerusalemu majengo mapya asifiwe. Yerusalemu majengo mapya. Nimubona ahantu handitse Yerusalemu muri Bibiliya muzamenye gusa ko ari umurwa w'amahoro. Yerusalemu bisobanuye umurwa w'amahoro. Hanyuma Siyoni bisobanuye ngo n'ururembo rwa Dawudi. Ivyo bintu birimo ibintu bikomeye bibiri bitangaje. Hanyuma rero kunesha kwa Dawudi kose kwavuye mu gitaramo Siyoni ahindura amateka. Muzamusoma Zaburi ya 84 igivuga ngo Bwana asifiwe. Ngo ahirwa baba mu nzu ya ubudasiba. Ngo ahirwa bafite mu mitima inzira zija hehe Siyoni. Mu gitaramo gahahandi kwa Dawudi. Ngo iyo abanyuza mu bikombe byitwa baka ngo bazabihindura ahantu h'amasoko. Ngo imvura y'umuhindo ngo zicambike umugisha. Aho habaga indirimbo zidasanzwe. Umuririmbyi umwe wari waragiye iminyago. Ni waririmbyi ya Zaburi ivuga ngo Hallelujah! Hallelujah! Uko imparakazi ya uwo ni umuririmbyi wari waragiye nawe iminyago niwo bagazu uririmba mu nzu y'Imana. Siyoni isobanura ngo n'ururembo rwa Dawudi. Hanyuma Yerusalemu isobanuye umurwa w'amahoro. Hanyuma none aho ngaho ubundi niho hahise haba idini, niho hasi haba icicaro c'idini kugeza na n'uyu munsi wa none. Icicaro c'idini gikuru ari abakristo ari abayisilamu ni Yerusalemu kugeza uyu munsi wa none. Asifiwe. Umva mbabwira amakuru ngo bamare bukeye abayuda abanyesiraheli baje iminyago baragenda abo ngabo baratoromye baragiye iziriya nzu 10 ngo bamare izinzu zibiri. Asifiwe. Kumva n'amateka navyo bizabiba byiza ngo bamare zino nzu zibiri ari zo nzu yo kwa Yuda ariyo Dawudi vukamo niyo kwa Benyamini ibo baragabura bajefu ngo bamare nabo baje iminyago i Babuloni ibo ngo bamare kuja i Babuloni. Asifiwe. Hallelujah! Ngo bamare kuja i Babuloni ibo baragenda ariko Imana iravuga ngo muzahamara imyaka 70 ngo mugaruke ngo nzongera kandi mbagarure mfite ubugwa neza. Ngo bukeye rero mwumva abagabo bagize ishaka ryo kongera kandi kugarura Yerusalemu. Ni umugabo witwa Zerubabeli n'umugabo witwa Ezra n'umugabo witwa Nehemiya. Nariko nibaza none ngo se muri abo bagabo batatu ngo muri kino gihe ca none ndi nkande muri bo Zerubabeli, Ezra na Nehemiya. Njewe kera nito uwo ngomba kubawe. Ese wowe uyu mugo mwumvise ko inanga itibutse Siyoni? Yego. Timwumvise ko itibutse Siyoni? Hallelujah! Hallelujah. Yeme tugize iminsi mu bunyage. I Yerusalemu hacu hahindutse amatongo kandi naho amasezerano. Zamuri Imana icubahiro. Asifiwe. Amen. Ese uyu munsi ni tariki zingahe? 26. Uyu munsi wa none muri aka kabiri Imana igiye guhagurutsa Zerubabeli, igiye guhagurutsa na Nehemiya na Ezra. Mana we omiko beleso makatambo yake andokele por
n'abagabo bari bafite ishaka ryo guhindura i Yerusalemu kandi kongera kabasha. Ese wewe witwe wabaye nde muri aba batatu? Aba batatu wabaye nde umwe? Nehemiya, wewe wabaye nde? Ezra, wewe wabaye nde? 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 Uko abo bagabo batatu bose ni ibihume. Bose ni ibihume. Zerubabeli yaragiye ngo ashire 16. Ezra nawe aragenda ngo ashire imyaka banza ari 70 ingahe. Nehemiya nawe aragenda. Zerubabeli na Ezra nibo bubatse urusengero kandi barasura bararuhagarika neza. Ariko Yerusalemu yari itarasura kubasha. Nehemiya niwe waje kwihindura. Ico yaje gukora niki? Zaburi manisho. Asifiwe! Nehemiya yaje kubaka igipango. Arasura kandi yubaka amarembo asana n'amarembo. Yubakana amarembo. Nehemiya yubakana amarembo Yerusalemu ihindukasha ukuboko kw'Imana kubana na Nehemiya arazamuka yubaka inkike zawo yubakana amarembo Yerusalemu ihindukasha. Amen. Mana ya Israeli we. Hallelujah. Lombela bekesa baya do la guerre. Titugomba kuba mu bitaramo ngo tureke guhindura Yerusalemu. Titugomba kuba mu makanisa ngo aguma dimbike gusa areke kuba Yerusalemu. Zamuri manishwahiro. Hallelujah. Nehemiya ngo amaraje kubwira umwami inkuru ukuntu yakoze umurimo. Aragenda ngo amare gushika Eliyashibu. Nehemiya aragiye amarana banza ari imyaka 3. Muri ico gihe Eliyashibu ngo yamashingirana nande? Yamashingirana na Tobiya. Bamwe barwanyaga nde? Nehemiya kugira ngo bubake umurimo w'Imana. De bolesse prêche les grès. Ariko umuntu azashingirana na Tobiya gute? Umuntu yoshingirana na kandi Eliyashibu we n'umuyuda. Tobiya we n'umwamoni. Nibo barwanyaga ubwoko bw'Imana. Muzi gushingirana ico byitwa muri kino gihe mu bwami. L'effort. L'engoliki sambo. Ubundi gushingirana ni ugukorana amasezerano. Ubundi umuntu yokorana amasezerano gute? N'umuntu badahuje imyizerere. Nehemiya ngo agaruke asanga Yerusalemu nta ndirimbo zikibamo. Abatambyi baratashe, abarewi baragiye. Nehemiya icyo yakoze niki? Igihe kirageze cyuko tugomba gufata Tobiya tukamuta hanze. Yerusalemu kandi ngirogera kandi rubakwa. Amaze Nehemiya ngo aje gusenga. Ariko ari nakaririmbo yaririmbyemo ngo aravuga ngo Uwiteka we ngo ibi byose nabikoze ngo kubera ko ukuboko kwawe ngo kwari kundiho. Imana iduhereze guhindura Yerusalemu. Umutima wawe ushobora kuba waricayemo Tobiya. Turamusohoye mu izina rya Yesu. Turasohora Tobiya mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu. Wakoranye amasezerano. Hallelujah! Amen. Nyuma ya Ezra na Nehemiya nico gihe habaye amasezerano. Nico gihe Hagayi bongeye kubaka urusengero barwujuje. Yamavuga ngo urusengero ngo nubwo mubona ari rwiza gutya ngo ariko ngo hanyuma yarwo ngo hazaza urundi rushurunguru ubwiza. Uko kera ni Yesu Kristo yarabonye ngo amaze ngo umunsi umwe ngo Yesu Kristo duhimana icyubahiro cyane. Hallelujah. Yes, ahimbazwe.
rusengero rwose nababwiraga rwashushanyaga Yesu Kristo ngo amaze marayika bijya wavuze kurya wambwirije hajya nyine marayika ngo yamagira gute yamaza muri Mariya yamubwira ngo mada kera watwite umukobwa yamatangira kugira gute kurya byose byaranwa kuva kera kuri ba Ibrahim yalitabiliwa zamani na manabii kwamba atazaliwa mkombozi wa ulimwengu. Vano babwire Mariya ngo amare gutwita ngo bamuba aramubwira ngo genda uje mu gihugu cy'ukuje kuvugana na mugenzi wawe ngo baragenda baja kuramukanya neza ngo aramubwira ngo urahiriwe mada ngo kuko ngo muri wewe ngo niho hazavuka umucunguzi. Umva mbabwire Yesu aravuka arakura ngo amare gukura umunsi wa nyuma aje kuzogera ku musaraba za muri Mariswahili. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Aje kuzogera ku musaraba hari yasigaye icyumweru kimwe ngo aje ku musaraba nico gihe yuriye cyane c'indogobe asifiwe ngo yuriye cyane c'indogobe ngo amaze ngo barabirambika amashami ngo baravuga ngo Hoziyana ngo ahiruguje mu izina ry'Uwiteka. Bari bazi kwaje kwima ingoma y'Abaroma kuyikura ingoma y'Abaroma ariko yaraje kwima ingoma yo mu leo hii bari bazi wengi Yerusalemu abana ngo batangira kuririmba abafarisayo ngo bama barakara kuriya ndabizi iyo turirimba mukuri no mu mwuka abafarisayo baza barakara icoco. Hallelujah. Muze mbabwire iyo turirimba mukuri no mu mwuka abafarisayo janze bikunze bagomba kurakara kuko ni ngombwa. Nimwakira Yerusalemu. Hallelujah. Iyi si twayihamagariwemo kugira ngo duhindure Yerusalemu hanyuma yongere yubakwe imitima y'abantu yubakwe natwe ubwacu twubakwe. Gato muhagarara aho ngaho muhagarara.